Ingabo zishinzwe umutekano zarashe ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga barenze ku mabwiriza y'ubuyobozi bwa gisirikare mu mijyi itatu ya Sudani. Ni imyigaragambyo yahuriranye n'isabukuru y'imyivumbagatanyo y'abaturage yabaye mbere. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International na Human Rights Watch muri raporo ihuriyeho yavuze ko ingabo za Ethiopia nabo bafatanije bahohoteye abanyatigiriya ku buryo bigeze ku byaha byo mu ntambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Abayobozi ba Ethiopia barabihakana. Imiryango irengera uburenganzira bw'itangazamakuru yahamagariye irekurwa ry'umunyamakuru w'umufaransa Olivier Dubois washimuswe n'abajihadiste muri Mali uhashize hafi umwaka. Dubois niwe munyamakuru w'umufaransa washimutswe ku isi hose. Mu karere ka Maghreb, abana babiri b'abanyeshuri bakomokaga muri Tunisia na Algeria bapfuye bariwe n'imbwa z'inzererezi kuri ubu zarafashwe. Abaharanira uburenganzira bw'inyamaswa barasaba ko ikibazo cy'imbwa zirya abantu cyakemurwa mu buryo bwiza butari ukuzica. Naho muri Kongo, rwiyemezamirimo Eri Mapenzi Matabaro yungukira mu macupa ya plastike yajugunywe mu mugezi wa Rusizi hafi ya Bukavu. Ayo macupa yahoraga aziba umuyoboro w'urugomero rwohereza amashanyarazi mu mujyi.